Emna du Tuada na video email in do the in my po video ne teilya raba nang tai nang computer bam design an daigum na nang karna nang passport size teilya me the teilya raba so ga che ne passport size bu teura ba sai sai ne ba nang passport size teilya nang go photos nang zului ngo kamera nang go nang peilui nang zului ngo kamera nang da zai nang mi ka bege camera ga nang mi che rang di bia nang go camera ga nang mi che pi singa nang go zai nuida tu rong smile pera passport size teilya ga nang zului de cling sikli da bang da spectrum du kar ma spec ra nang kai ma to lang kai da wini ge spec tu kai ra ko ma pe chup tu ra kai ra ko ma zai size passport size ilang na 3 into 3.5 cm ina lam na passport size de ilang na Indian official size ka 2 into 2 cm da nge passport size ka photo mizu Osia rajang de ilang na size ka 3 into 3.5 cm teilya uda teilya blue je follow de nang ne perfect passport size photo ta ko da na teilya chu da agu photoshop la kare da nang ne da photoshop bam nang ne photoshop agu photoshop na apope da nang ne ta yen de pe lomi all version pe bam kai du system ka ta ka chai na chamai ta go ena nang da all version ne na I agu previous video ge ilamui na gum na nang ka chi be photoshop install te rami chi po de ite te lamui jang ka go ipo photoshop lum ta photo ai ge te git ka rang na po nang go ai ge file bam ge ai kai na open la ge open shortcut key ne control o du da ai ge ni na shortcut key chi changmak bam na po control ai po ge apo bam ne apo de shortcut key dai de I open I click te no da na control o do da I ge click te no da I nang na photo select te da go photo I open te le da open ge da double click ne do da go click te lo open ge ne do da I go photo ka po pata jai apo da photo che je gi sang gi kai brun je da apo go photo size lu pa rang control n do da mak sai na apo nang na file gi go lo da I new I control n dan shortcut key ne control n magana apo ge ketio kan do da apo ge size te apo ge millimeter ba muga apo ge centimeter ka da centimeter ka ne kala centimeter ba da apo width ke 3 kai apo height ke 3.5 acho kai lo ja nangu I ge check ti me nangu always kai ge 300 ba maka lo le na 72 nu bang chi de pose na po ge check ti mi lo nang ko ge 300 ba ma nangu apo lui po setting ni nang okay kai na apo ge size pata apo da go passport size photo size sing ma chi pose na apo photo da ai la da ai ge te yu kara da apo photo da nang apo alang move te parang apo move tool apo da move tool da ai apo pe select te rang na apo ge nangu mouse cursor kai kana kai na shortcut key tu teilya da pune ge vi du do da na apo ge click te lu da ai ge nangu mouse right click kai lu da nang bam phan ma ke alang ne te hang lu ai kai dai lu na lu mouse phan ma kore apo li kai dai na ge nangu photo ge tu da ope photo gi lop chang ge ai ge nangu photo nang fit te ra nang dai ge ai ge ka size te do mak ji ge na apo ai ge nangu photo fit te wai rang control T ai control T ga nang go po line ma pa ga na po line nga wai da na nangu mouse ku nang na po adjust se teuwang da da mouse ku na se teuwang ai lu nang ngoi bi ra ga nang ge ngoi bi ra ge adjust po da download da ji na ana download da po double click ke enter makane double click ke lu ja aina ga crop tool te da nang crop tool apo pe de ai crop tool ne na po karna automatically apo crop te la ai ge crop tool ne enter ka da ai crop tool ne nang ni go ai ge apo gum automatically suppose tamak design crop tool te lu ja acha ai ge nangu mouse cursor kai lu ja
mouse right sorry not right left click cái lu the mouse left click te lu lui nang bam phet ma ga poli che ke wai lu apo ria da na enter kai nang ka passport size apo pe de ka size pe ta pic pe bi vera ma ka te to khamna da ai nang ka nang printer ra design nang nang get new file lu pa da na ku ka ipo na la apo ne control n do da ai ne click de do da control n kai na apo pe tu da nang ka printer ra design nang go size sira da ai ge na apo pe photoshop ka chim ga international paper da ai de a4 size ti da a4 size ne printer na po international paper ka lu na okay kai da okay kai nen ai ge photo ke la mui po pe de passport size photo da ai de a4 size photo da apo lui jan nang ai move to lu te dailu ja kanung ka li ja ai ge mouse nu left mouse click te lu jan nang bam pai ma ka te lu da ai kai lu na ra dun pai ma kore ai kai lu ai ge poli kai da ne ai ge pas photo gi da ai de a4 size ke photo ai passport size apo lang da jai nang ne zoom te ne le jana nang control alt mouse scroll te da na se zoom te ong da nang ne kam na ku zoom te pe nai na ai click te lu nang alt click te lu mouse lo ke click te lu te pe kai na kam na pa ta nang pe lu pa da ne mouse alt click te lu puli ate te pe na nang dai ki lu ne ni le dai bam lu da ai de for size ne printer abu example da adang ka kate da na jai nang tai photo print te size sam da 4x6 inches paper pe la mu dai a4 paper la mu 4x6 inch pe na nang te ra jana get new ka chi be file du pa dai nang na chi po ang control n kai da control n pe dai nang go ai ge nu ka da a4 di da po ji ne ai ge na inches kai lu je ai ge 4 na ai ge 6 kai lu na okay enter ka dai na po pe da 4x6 size pe da ai da already play ni da po li ne te pa ka dai ge ache lu je ai ga 4x6 ke nang passport size suru pre ko na gi pe po li ne ai ga nu ga rang li da po duplicate te pa dai rang e alt kai lu nang mouse left click kai na apo da ko na ko chum ba tu da ai te bi ga ma nang ni confusion la di le je na comment ge rang ai da lau jai apo photo I ka tele ge background change ai ga already background change te ni da background change te apo pe photo ga na I tele ga apo pe photo ga na background ache change te wa da I background change te background change tutorial like next video ga na teilya dai na apo ge pi bam na hai mana du to sang da le please like te wa share te wa lo